Više joj neću ime izgovoriti. Gastoz otkrio kako se osjeća dan nakon što je video Naidu. Prethodni dan za Nenada Marinkovića Gastoza bio je od velikog značaja. On je proslavio godinu dana veze sa Naidom, ali napetost je bila velika jer nije bio siguran da li će taj dan biti sa njom. Došao je i trenutak kada je video svoju devojku i danas je otkrio šta osjeća posle susreta sa njom. Moram priznati da sam presrećan, jer sam video Naidu. Više neću da je zovem po imenu. Moram smisliti nešto lepo. Neću te klasične nadimke, bebo i tako dalje. Stvarno mi je drago da sam je video napokon. Puno mi je srce. Sada mogu da uživam u nedeljnom ručku.